batho besho ke nako ya gore re lesolele madireng a letšatši re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša thwego tšwa studio 10 re thoma pele ka dihlogo tša tšona. Mpile fatshe maikutlo mo ke leng teng mona le mandatwa ba nkena mesista le gore tša go hlokometse re na le ena mona. Basadi ba bararo ba hweditšwe ba bolailwe ditiragalong tšeo di fapanego ka Caleb Motshabi ka Bloemfontein, Free State. Disaster. Dipula tša matlakadibe di bakile tshenyo bookelong bja Matikwane ka Mkhuhlu ka ntlenyana ga Hazyview ka Mpumalanga. Papadi ya Swallows le Sundowns e šutišitšwe ka baka la seo go dumelwago e le mathata a ditefelo tša megolo ya dibapadi tša Swallows. Bagešo thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Trifosa Ntswelengwe. Basadi ba bararo ba bolailwe ditiragalong tšeo di fapanego ka Caleb Motshabi ka Bloemfontein. Mosadi wa mengwage 34 o hweditšwe a hlokofetše ka ntlwaneng ya boithomelo ya Molete letšatši pele ga Keresemose. Tiragalong ye nngwe mokgekolo wa mengwaga 91 le morwedi wa gagwe wa mengwaga 16 ba bolailwe mo diteko tša ka morago ga lehu di bontšhago gore bobedi bo tšheletšwe mpholo le go kgangwa. Tshidiso Mphasi wa mengwaga 43 o tla tšwela pele go ba ntlwana le Swiswi go fihla ka la 3 January ge a dira kgopelo ya gagwe ya peila. Mphasi o latofatšwa ka polao ya Sina Banjis wa mengwaga 34 yo setepo sa gagwe se hweditšwego ka ntlwaneng ya Molete ya Botsholamare. Mogononelwa o lotule mehlalo ke maphodisa go fihla ka Botšhabelo mo a golegilego gona. Re affectile ka mokgo moholo ka molena ke le motho wa disable ka teng. Mpile fatshe maikutlo mo ke leng teng mona le mandatwa ba nkena mesista le gore tša go hlokometse re na le ena mona. After go hlaile ntho e so re thefulile haholo maikutlong mona. Go le bjalo ditopo tše pedi tša mmagongwana le morodi wa gagwe di hweditšwe ka mokhukhweng o gona tikologong yeo. Baagišane ke bona bao ba wetšego ditopo gomme ba bitša maphodisa. Maphodisa a botše melato e mebedi ya polao gomme dinyakišišo di gare di tšwela pele. Dipego tša lebakanyana tša ka morago ga lehu di bontšhitše gore ba bolailwe. O hweditše gore Sara Sentlholo wa mengwaga 91 o tšheletšwe mpholo mo le moradi wa gagwe Rebecca Maetsane wa mengwaga 16 a bolailwe ka go kgangwa. Setšhaba se ipiletša go maphodisa go šomišana le bona manong a go fediša bosenyi. Go zama teng ga zama la ile mone le gore a re teta go ba tshwara bona ditsotsi tse bontate ba maponisa ba re gona ge ntse phoso. Maphodisa a boloditše lesolo la go nyakana le badira mašula ao. Ka go le lengwe lapa la batho ba babedi bao ba hlokofetšego ka baka la ditatofatšo tša go tšhubja ga ntlo go latela tiragalo ya go hula yeo e sa atlegago ka Soweto ka Sontaga le bjale ga le dumele masetlapelo a. Mosadi wa mengwaga 17 le morwedi wa gagwe wa mengwaga 43 ba hlokofetšege mollo o fiša legae la bona ka Orlando East. Molekgotlaphethiši wa pušotirišano ka Gauteng le merero ya setšo o retile batirelo tša tšhoganyetšo ka go a kgofa go thuša kotseng yeo. Maphodisa a dira dinyakišišo. They just came in with a gun and a petrol, 2-liter petrol. They asked where's the car. I don't know which car they were looking for, and from there they said to my sister-in-law and the daughter and the other auntie, the helper, we're going to the bedroom. So they went to the bedroom. They tied them up, they closed them with a blanket and they poured petrol on top of them, and then they went out. They wanted the bedroom key. There was no bedroom key. They went out and they lied. We are busy in those communities creating awareness, particularly in regard to fire. What do we do when we have fire at this time of the year? Particularly as regard to floods. What do we do when there's a flood at this time of the year?
That is why, working together with the Johannesburg Metro, we were able to respond to the incident that happened in Soweto. Ge ngwaga wa 2023 o ikela le mmuši wa dikwekwele re gadima morago go lebelela tše dingwe tša ditaba tšeo di tantšego šedi le nyaga le go kitima dikgokaganong tša leago. A o sa gopola Johannes Gopane go tšwa ga Mašašane ka ntle ga Polokwane Limpopo yo a rego o ile a lebagana le tau ka mahlong le go itšhošetša ya hlanola direte. Seo e be e le ka morago ga gore mohlape wa ditau o tšhabe lešokeng la diphoofolo la kgauswi gomme tša ebela le mebila. Kgatišo ya gagwe ile ya fihla dimilione tša babogedi go marangrang a dikgokagano mola diopedi tše dingwe tša mmino di dirile koša ka kgatišo yeo. Seo e bego e swanetše go ba kanegelo ya go garoša matswalo ka ga go šwahla ga mohlapi wa ditau go fetogile kanegelo ya go tliša lesego le lememeelo difahlegong tša batho ba bantši kudu go dikgokagano tša leago. Se ke morago ga gore modudi wa motse wa ga Mašašane Johannes Gopane a hlalose gore o ile a tšhošetša tau yeo e bego e hlasetše ditonki. Video ya gagwe e ile ya kitima bjale ka mollo wa hlaga go dikgokagano tša leago fao e bogetšego ke batho ba go feta dimilione tše 3 le go abja maga a go feta 50,000. E motong ke a nthula ka wa fase a kere kere papara ke bona ntoši ke tshwere toši ntšitše matlho a matala kere ha ire kere ha ire lepe kere batho ba modimo thuša. Badiriši ba TikTok ba go gagabela go 5,000 ba šomišitše lentšu la Gopane go tšwa go video ye go dira dikgatišo tša bona tša metlai le go thabiša balatedi ba bona. E motong ke a nthula ka wa fase a kere kere papara ke bona ntoši ke tshwere toši ntšitše matlho a matala kere ha ire lepe kere batho ba modimo thuša a kere kere papara ke bona ntoši ke tshwere toši ntšitše matlho a matala kere ha ire ka wa fase a kere kere papara ke bona ntoši ke tshwere toši ntšitše matlho a matala kere ha ire Gopane yo a šomago go lokiša difatanaga lefelong la gagwe ka Polokwane o re le yena o maketše ge a bona video ya gagwe e kitima bokamollo wa hlaga. ntho ya bila ntho ya nthagoša bothata ga bona šitše ke trenda bleke ka moka le naga a ka tshoga ka rena banna bleke mo ka ena bana ka kry le gore no a ke etaote ka re a ke seleke nnane. Mokgalebe yo wa mengwaga e 14 o re meloko le metswalle le batho ka kakaretšo ga se ba kgolwa mahlo a bona ge ba mmona televišeneng le go dikgokaganyo tša leago. Ba maketše kudu gore ai monno wa banna gape re a motsebana ene monnong ke a tshwenya motho o mongwe nka šitša trenta black mo gane o diile nna gane o tswitše ka kera le gorena a sena motho a o utswa motho a o di o eperekela. Ba bangwe ba diopedi ba lokolotše magala a mmino ka ga Gopane le tau yeo a re go kopane nayo. General again nam tulfeta kandalo. Ke mo ke leng ke happy because of ke gone go gaina di-followers tše dintšhinyana because of yena le lentso la gae, so ke re modimo a mo okeletša matšatši a bophelo. Gopane o re o duma gore dikoša tšeo di dirilwego ka yena di bapalwe di a le moyeng le televišeneng go tšwela pele go thabiša batho. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga Mašašane marumo fase. Bagešo re sa le amogela mešomo e hlwele e šitišitšwe ka bookelong bja Matikwane ka Mkhuhlu ka ntlenyana ga Hazyview ka Mpumalanga. Dipula tšeo di tšwelago pele gona di sentše tše dingwe tša diwate ka bookelong ge e le balwetši bao ba amilwego ke se ba išitšwe diwateng tše dingwe. Mo mengwageng ya go feta setšhaba se ile sa tšweletša dingongorego ka boemo bja moago wa bookelo go akaretša marulelo a marela e fela le gabjale a go seo se dirilwego. Moago wa sepetlele wo o ka re go fetogile marope, seemo sa ona se a tlhobaetša, tlhaka ya bookelo ya nela, didirišwa tše bohlokwa di a senyega, balwetši le bona ba goga ka gara
go šomiša mapae go thiba metse ao a elelago mabatong. Mokgatlo wa bašomi wa Nehau ka provinceng o ipiletša go mmušo go tsena seemo ka bogare. The hospital is leaking everywhere. Our patients are sleeping in the water. They are slippering. The reception, the machine are wet. Computer not working is wet. Everything, the patient information is lost because of the rain. Balwetši ga ba je diwela ba re go se šome gabotse ga bookelo go tlhola ditlhotlho tše dintši. I found that the hospital was damaged by the rain. The x-ray, the ceiling was fall down. Disaster. O re lefelo le ga se la bolokega gape seemo sa gona se a tlhobaetša. Molekgotla phetiši wa kgoro ya maphelo sa Sekane Manzini o re ba tla romela borra engineer go lokiša bookelo bjo bjalo ka tumelelano ya nakwana. We are waiting for the rain to stop so that we can put some emergencies in terms of closing where there are leakages. As much as I've heard my comrade from the house saying everywhere, it's not everywhere. Hence, we're walking around the hospital to see exactly where are the leakages with them. Go sa le bjalo, maloko a Nehau a dirile matšhošetši a go ngala mošomo ge seemo se ka se rarollwe ka ponyo ya leihlo. Go letetše gore dipula di tšwele pele go tšhologa matšatši a mmalwa ao a tlago. Go letetšwe gore dihlopha tša go nyakišiša le tša tlhakodišo di matlafatšwe ka Lady Smith ka morago ga gore metsi fula a senye ka lefelong leo letšatši pele ga Keresemose. Noka ya Bellspruit ile ya tlala la go falala se se bakile gore go phulege leriba la noka metsi a elele ka N11. Tiragalo ye e bakile tshenyo e kgolo ya go gogola dintlo nakong ya ge batho ba robetše le dikoloi. Mafelong a mangwe go hweditšwe ditopo ka gare. Batho ba tshela ba hlokofetše mola ba 12 ba timetše. Dihlopha tša phološo di sa nyakišiša batho bao sebaka sa matšatši a 4. Bathinyi ba bangwe go tšwa ka Pietermaritzburg, Durban le Port Shepstone go letetšwe gore ba tla goroga go sasa. On the 24th of December, at about 11:11, there were very, very heavy rains, and from the report that we have received at the briefing from disaster management, there was 100 millimeters of rain or more that had fallen in the Ladysmith catchment area. Now, the scenario and the picture is as follows. There's an area outside Ladysmith and N11, like you rightfully said, going towards Newcastle. If the viewers can just picture that. There is an area known as Caravan Park, though it's not a caravan park. It is a park home place where a private person is renting out these homes to individuals who work not very far from the area. At about 11:30, 12 o'clock in the night, from the eyewitness, what they call discussions we had with the residents the following day, the Al-Imdad Foundation teams were activated and we went out there. The following was described to us, that it was a whole lot of noise coming down from the top of the, the hilly type part of the area behind the houses, and a whole volume of water that I would say that when I looked at the debris over there, even today and the day first, that it is the height of your door in your home. That's the height of the water. It's dark. You can see nothing. His mother and father and the 2 children were outside their home in the park home, and this entire volume of water started washing them away. Pejana re botšišitše gore na ke kgatelelo ya mohutamang yeo gantši e tšwelelago nakong ye ya sehla sa maikhutšo le gona e ka fogwa bjang kudu re lebeletše boitukišetšo bja kgwedi ye thata ya Janaware. Letlakaleng la Facebook, Sean T. Malachi o re kgatelelo ye ntši e hlolwa ke go šomiša tšhelete ye ntši le mo go sego go a swanela ge kgwedi ya Pherekgong e fihla ke mathata. Mabo wa Tetsela yena o re kgwedi ya Pherekgong ga ena mathata, bothata ke phadišano yeo batho ba nago le yona, batho ba šomiša mašeleng ao ba se nago ona.
Letlakaleng la X Sophie Mashishi ore kgatelelo e ba ya go reka diaparo tša go bitša ka ge o bona bana ba bangwe ba apara tša go bitša bjalo Janawari ge e fihla e ba mathata fela ka uniformo ya sekolo ya ba ge mathata a thoma. Shoki Magapa yena ore ke kgatelelo ya go šomiša tšhelete bošaedi re lebala gore Janawari e ya fihla go nyakega ditlabakelo tša thuto le uniformo ya sekolo. Ka motla sa kgatelelo ka gore re dirisa tšhelete ntsi mafelo a ngwaga re tshwanetse re ithute go bea tšhelete go budgetela mafelo a ngwaga le go budgetela January gore re ske ra nna ka tlasa kgatelelo. Kgatelelo mo sehleng se sa maikutlo e hlolwa ke phenkgišano re lebeletse tabeng ya tšhomišo ya mašeleng ka ge bontši bja rena re šomiša mašeleng a mantši ntle le maikarabelo re itebatša gore sehla sa Janawari se a fihla gomme baithuti ba tlile go nyaka ditlabelo tša go ya sekolong. Kgatelelo e nna ke bona e ba teng ya maikutlo haholo ha o tloa sehleng se sa Janawari ke kgatelelo ya maikutlo ya gore na tšhelete haholoholo e berekiswa ka nako ya December gore na o sana le budgete e ntle ya gore o ka kgona go tshwara kgwedi ya Janawari fihlela e be fela haholoholo ntho tsa sekolo tsa bana ba sekolo. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e hlatlogile kudu-kudu ka lebaka la dišere tša gauta. Theko ya dirafša e fokotše le ya oli leo ke leswao la pale gore kgolo ya ikonomi China e boetše e a tielela. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Pule Rakgwathe o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. SABC ka go tamišago tša boso bošomo bja lekgono re bona gabotse mara a hlela pharapharile ka go kgetha dibaka kudu ka dikarolong tšeo di lego ka bareme ka Afrika Borwa o fihla bjalo ka lebopong la rena ka KwaZulu-Natal re bona gabotse kgonagalo tše dibotse tša dipula di tlana ka dikarolong tše la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše dibotse tša dipula di theoga di tšwa godimo ka dikarolong tša ka Botswana go tsena ka Afrika Borwa tša online le tše dintši ka dikarolong tša ka Kapa Leboa le yona ka North West wa gona ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal magešo ge re otlela re ya maikhutšong a re otleleng gabotse baatolelo tša boso magešo ba rena mošaga botse gore a re tlhokomeleng re ka ba le pula tše dintši tša maatla ka dibe gona ka dikarolong tša ka Kapa Leboa re bona pula tše maatla gona ka dikarolong tša ka Leboa go le ka dikarolong tša ka Borwa Bodikela ba Kapa baatolelo tša boso ba re a re tlhokomeleng re ka ba le mo montši o tla tšutša ka lewatleng ka dikarolong tšeng la ka moswane re sa bona gabotse go le ka dikarolong tša ka Cape Town moya o montši o tla tšutša ka dikarolong tša ka lewatleng go le ka baremena gabe le re bona gabotse ba re go tla ba le pula tše maatla ka dikarolong tšeo a re tlhokomeleng magagešo ge re go dikgara tša temperature re thoma bjale ko province ya ka Gauteng le tlasa gabotse re boletše ka gore mare ba tla pharaphara ka go kgetha dibaka go le ka dikarolong tša ka Johannesburg kgerata tša rena di laetša di tla be di fodile kgerata ke 25 ka dikarolong tšeo go ya ka dikarolong tša ka Bo Springs ke 25 re ya gona ka dikarolong tša ka Limpopo province la ka moswane re bona gabotsena fela kgonagalo tše dibotse tša dipula di tla ba gona ka Bomosina ka dikarolong tša ka Bothando go tsena bjale kwa Polokwane kgerata tša rena di laetša di le tlasenyana kgerata ke 23 ka dikarolong tšeo ge re otlela re le maikhutšong a re otleleng gabotse go le ka dikarolong tša ka Mpumalanga la ka moswane le gona go laetša gabotsena fela go tla bo fodile re boletše ka kgonagalo tše dibotse tša dipula ka dikarolong tša ka bo Makhanda
bana le go bombompela ka bo Carolina go le ka dikarolong tse a rotleleng ga botse go le ka dikarolong tse ka KwaZulu-Natal le gona ka dikarolong tse le sa bona ga botsena fela dipula tsena di tla sara le go tsorotla ka go kgetha dibaka bjalo re a bona ka bo Vryheid ke 24 go tsena bela ka toropokgolong ya ka Durban ke 23 go le ka Kapa Botlhabela ga botsena fela ka dikarolong tse re bona ga botsena fela go tla bo go fodile ka bo Mthatha go tsena bela ka bo East London kgratha tsa rena di tla se re boletse ka ro maro a tla pesha ka go kgetha dibaka go le ka Cape Town ka bo Robodikele ba Kapa ka dikarolong tse go laitša ga botsena fela go tla bo fodile e fela la fisha ga botsena fela ka dikarolong tse ka Cape Town ka bo Hermanus kgratha ke 23 go le ka Kapa le Boa re bona ga botsena fela ka dikarolong tse le fodile la ka Mswane maro a pesha ka go kgetha dibaka wena lo ka dikarolong tse ka bo de a ke 26 ka dikarolong tse ga ka Kimberley 29 go tla go rotate go le ka dikarolong tse ka Freestata le gona ka dikarolong tse ga botsena fela ka dikarolong tse go tla go fodile ka go kgetha dibaka re boletša ga botsena fela re puletana ka dikarolong tse wena lo ka North West le gona re bona ga botsena fela go tla fiša ka Mahikeng magašo go tša go nna ke re mošate